V soboto 16.2.08 v Mladinskem centru Kotlovnica Extreme Music Recordings prireja večer elektronske glasbe. Lep pozdrav, dobrodošli v oddaji Elektron. Z vami bom Tina, ki vas bom v naslednje pol ure zapeljala med elektronske ritme. Z nami v prvi oddaji je DJ Daniel Grings, ki bo predstavil kaj in kako in zakaj, od koliko časa je že na sceni. Z nami je Daniel, živjo. Živijo. Daniel, nam lahko zaupaš, kako si začel, kdo te je navdušil za DJ-janje, produciranje? Tako bom rekel, moj prvi stik z elektronsko glasbo se je začel z mojim najboljšim prijateljem, Urbanom Florjančičem, ki mi je v bistvu on prvič pokazal, kaj je elektronska glasba. Še danes se dobro spomnim, kako je prek kasetarjev set odvrtel pa nam kazal pač na eni jasih, ki ga tam več ali manj vsi dobro poznamo. Tako bom rekel, postavil mi je pač en predlog, rekel, jaz ti postavim osnovne korake produciranja elektronske glasbe, od tam naprej se boš pa mogel znajti sama. To se pravi, jaz sem se trudil, prešaltiral, moduliral, vse živo, kar je bilo potrebno, da sem začel pridobivati elektronsko glasbo ven. V roku 2-3 mesecev sem se pa lahko že na setu svojemu urinil svoj komad, ki se je imenoval Minimal, bil bolj tak minimalističen, tak poskočen, začetnen, ampak za uvod je bil kar dober za vse. Tako da bom rekel, Urban Florjančič me je v bistvu potegnil v elektronske vode. Se pravi, da produciraš Minimal, katera zvrst je najbližje? Najbolj bliz zvrst moje, mislim, da bi lahko kar 3 naštel. To se pravi, če začnemo z malo techno-feelingom, to se pravi bolj tisti hi-hati, visoki, zvoki, pa lomljeni ritmi, breakbeata, to se pravi, bomo rekli kar Minimal, pa kakšne elektroscene se tuče noter, več pa manj je pa bolj melodično, tako da se trudim čim bolj melodiko narediti. Lepo pozdravljeni naši gledalci v rubriko, ki se imenuje Damu. V tej rubriki se bomo poglobili v glasbo, v muziko, elektronsko seveda in pa v ples. Z vami se bomo popeljali do vsakega giba, ga podrobno pogledali, iz kje izvira. Prvi gib, imenovan ping-pong, tako sem ga jaz poimenoval, in sicer gib se je razvil in odkril na daljni Kitajski. In sicer po turnirju ping-ponga so Kitajci, ki so seveda zmagali, so se odločili, gremo na after party. Malo so spili, ker so sicer zelo v redu ljudje, ne pijajo, ne kadijo, ne žurajo, samo ping-pong, zato so tako dobri v tem. Odločili pa so se, da grejo enkrat ven, da vidijo, kakšen je live. In ko prijejo v diskoteko, vsi plešajo na polno, naši ping-pongkari pa stojijo tako in ne vejo, kako bi gibali. Seveda, najbolj stalen gib jim je ta, in ko je en začel takole malo z roko delati, so videli drugi, da pač se vključuje nekako pleše. še malo noge, potem se je pa kip razširil.
in so bili forehandi, backhandi, priključuje še drugo roko in z drugo roko igral ping-pong. Potem se je že kar dosti igral in seveda, ko je prišel prehod v glasbi, ko je DJ zarolal in zamiksal en lep prehod, se je nabiralo in servis. Pam, 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 pam. Evo, in tako je nastal in se je razvil gib po imenu ping-pong. Pozdravljeni nazaj v oddaji Elektron. Z vami sem Blanka, z nami pa je producent Dani. Torej, ostala sva pri partijih. Kako se udeležuješ ti partijev v tujini in pri nas? Kako bi ti primerjal to žuri v Sloveniji in pa žuri v tujini? Prvo bi tako rekel, da kar se tiče organizacije v Sloveniji smo v redu, ampak v tujini znajo poskrbeti za to še malo boljše. Kar se tiče ozvočenja, kar se tiče same glasbe, zvrsti, nastop DJ-ja, vizualizacije, vse. Mislim, znajo lepo res v tujini narediti kot v eni pravljici, bom rekel, ne. Res tako, kar si predstavljaš, ne, party, ne. Drugače tudi v Sloveniji bi lahko rekel, nekateri open air oziroma, kar rekel, futuristic music, kar organizira, naredi zelo dober, pa Fetch the Vibe, na primer, organizira zelo dober. Te klubi so pa pač klubi, ne, tako, ne. Nekako smo pri koncu današnje oddaje. Hvala, ker si prišel, ker si nam povedal malo več o sebi. Zdaj vemo, kje lahko še več preberemo, torej na MySpaceu. Malo prečekirajte. Zdaj si bomo pogledali še en posnetek. Naša ekipa je bila v VPK-ju na Marshall Jeffersonu. In poglejte si, mi pa se vidimo naslednjič, ko bo z nami. Poglejte si nas. Čau. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? 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 They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Ok, danes z nami v Media Parku, tukaj v ozadju vidimo folko dogaja, z nami Marshall Jefferson, ki prihaja iz Chicaga. So, Marshall Jefferson, tell me, how did you start? What was that push-up that gave you more power? As we saw tonight, people are going crazy. You feel the music. I went to a music store with my friend, and the sales guy told me if I bought this keyboard and this music equipment, I could play keyboards and make records. So I believed him, and I bought it. Okay. Okay. So what do you think about Slovenian people, the way they act on parties? It's pretty much the same everywhere. A couple of places are
wilder, but Slovenia is really nice. Really nice. They like the house music, and they like the music and dance music, and everybody dances, has a good time, so it's cool. So, what was first, producer or DJ? DJ was first, then producer came second. You know, I was just DJing, playing records, and I got lucky and did the producer thing. That worked out really nice. I also heard that Led Zeppelin are the group who gave you some things that you keep on moving with music. Is that true? Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, all of them. Yes, all of them. And you also play acid house. What can you tell about that? I try to make different songs, you know. I don't want to play the same style and same beat all night long. I like to try to do different things. And, you know, it's worked out well. Okay, so what do you think about Ibiza? About the DJs around there? The pizza? Ibiza? Ibiza. Ibiza is great, you know. Everybody goes there just to party, and you know, very good crowd in Ibiza. But it's okay. Okay, so what do you want to tell for the end for Slovenian people who are going crazy tonight because of you? They have some shouts to tell them. Fly low and beat the radar, that's all. Fly low and beat the radar. To je bil Marshall Jefferson, the god of house music. Z vami je bil Geč, meni je party všeč, mi se pa vidimo v naslednji oddaji. Čau!